Poštovana braćo i sestre, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sutra je prvi Ševal, prvi dan Ramazanskog Bajrama, velikog blagdana, velikog Mubareka, velike radosti za svakog vjernika i vjernicu. Onima koji su u ime Boga uzvišenog odricali se jela i pića u proteklom mjesecu Ramazanu. Oni doživljavaju Bajram srcem punog radosti i dušom ispunjene zadovoljstvom. I to svoje zadovoljstvo i radost dijele sa svima oko sebe u bajramskim danima. Ne zaboravljaju nikoga, kako one sebi najbliže, tako i one druge koji nisu baš uz njih. Ne zaboravljaju svoje roditelje, braću i sestre, niti komšije, prijatelje, jetime, siromahe i sve druge ljude dobre volje. Vjernička radost i zadovoljstvo Bajramom se ne odnose niti se vežu samo za žive. Bajramske emocije su toliko snažne da nas čuvaju od zaborava čak i onih koji nisu više sa nama na ovom svijetu. I njih se posebno prisjećamo drugog dana Bajrama, na dan šehida. To je dokaz vjerničke svijesti da nikada ne zaboravlja svoje konačno odredište. Ostanimo zato istinska braća i sestre i nakon Bajrama i ne dozvolimo sebi da zaboravimo na one sa kojima živimo ovo dunjalučke dane. Svim muslimanima i muslimankama čestitam Bajram, Bajram Šerif Mubarek Olsu.